Sama ni oy kalisod ba ning agyanan? Sam ni mag-order ni sila Shopee oy. Bukid na gali ni ba mag-order lang gyapon kahoy. Isod pa yung dalan. Sama ning mga tawhana oy. Isod pa kayong dalan, mag-order-order pag yung kahoy. Sama ni sila, oy. Ay! Imong parcel, abot na! Saban ka, oy! Order-order ka kahoy nga, bukid pa kayo ni! Wala imong parcel, oy! Ah! Bukat na kayo ng kahoy! Sama order mo Shopee oy ha. Kami nagkakahoy ni bukid. Kung kata kayo sakit gini ako nga baga. Kuha na ninyo.